Kijingilek kai haga Europa League menemen bat menem step kedarman kelas arem kalentia jengka kelekut haga Europa League kadba ke Barcelona kelarung syaka round 16. Hawa pas kijingilek kai hapleng ke Real Betis persya ya ke sinit ke Real Betis kelarung syaka round 16 lengba ka akrike dalai la arkul haga jingilek kai baladem Henry kijingilek kai ke ba menem step klem dot bala bat gol. Hawa pas ke wepat kijingilek kai ke ba menem step hapleng ke Renja persya ya ke Dortmund kilakut aga jing khai damar la arkul dak ni gajing khai kerenja kala job dan riulas akul ariket persya ya ke Dortmund namar gajing la kai baladep kerenja kala job ya ke Dortmund dasau la arkul hagwai pat gajing la kai pedeng ke Braka persya ke Sheriff ke Braka kala yok benrung syaka round 16 lengba kata mereka hagajing sisa gajing la kai banekong ke Sheriff dai ke bala job ya ke Braka daar lan arkul Henry halaying kebraka kelanyan teng ya ke Sheriff ban pen pai ya niki arkol balasha tep hakala ke benekong hadin baka braka kala tep ya niki arkol lapelong ban ya kai damar la arkol akrikit bat ban rai mano ban job ya niki jingla kai la rai lemba kata mereka haga jingi shot penalti ke mereka kala job dalai la arkol ban bu jika ya lede haga round 16. Hawa pais ke wepat ke jingla kai menem step ke Barcelona kelab rem ya ke Napoli dasau la arkol. Haga jingla kai banakong kini tim kilaya kai damar syukul Henry halaying ke Napoli ke syarem dasau la arkol. Jagi kul ke Barcelona la tep dal Jordi Alba hak menit ke bapra. Kat bak kul ke baar la tep dal Frankie de Jong hak menit ke bakat lai. Bat hado bawai ka kelak ke Banekong ke Barcelona kalatam daar Liverpool ya ke Napoli ke baliyo ya ke penalti hakim menit ke baar ulai. Tang maris sedang ke jinglek kai ke baar ke Barcelona keliyo saya ke gol ke balai yang bau Gerard Pique. Bot sa ke gol nau Aubameyang hakim menit ke besan kondai. Aubameyang urang elek kai ba ke Barcelona kadang sudep tit. Ulayo sau gol ni ke sau tuli ke jinglek kai. Kat bahkan Napoli kelayo ke gol ke baar hakim menit ke prapunyau lengba upilih tanah. Dan ke jingjob ke Barcelona kelarung syaka round 16 ha ke Europa League. Kabab hai pat ke jinglek kai kiba menin ke RB Leipzig kelarung syaka round 16 hadin ke jingjob ya ke Real Sociedad dasan lalai gol aggregate. Ya ki arkol la tep ha ke jinglek kai banakong ban lai gol menin la pelong ya ke RB Leipzig ban bu jaka ya de ha ke round 16 jang ke Europa League. Haba pai pat ke jinglek kai ki ba menin apdeng ke Dynamo Zagreb percaya ke Sevilla ke Dynamo Zagreb kala job ya ni ke jinglek kai Henry Kalentia jengka kalakut nama ke Sevilla katam da laila arkol aggregate ke bakala tep lupa ke jinglek kai baladem. Haga wepat ke jinglek kai ro ke Atalanta kalarum ke round 16 hadin ke jingjob ya ke Olympiacos da laila arkol aggregate. Da ke jinglak ban tep gol ke jinglek kai baladem. Walada ke Olympiacos ke job ya ke ni ke jinglek kai ke baar Henry kampat biang ka ban ya rum ke round 16 da ke bayo tang arkol na baro art li ke jinglek kai. Haba pai pat ke we ke jinglek kai ke ba menin dan ke Lazio persya ke Porto kilkut da ke jinglek kai. Henry ke ni ke jinglek kai tru kala biang ke Porto ban bo kai ya lade ha ke round 16 da ke jinglak ban penrem ya ke Lazio ke jinglek kai baladep da ar lebih gol bat kelap pelong ya ke Porto ban yo sau da lai gol aggregate. Ke jinglek kai final ha ke EFL Cup ha ke Arsenal trik mentau benai ke Chelsea kan yakun bersya ya ke Liverpool ha ke Porsche PUBG men. Ya kini ke jinglek kai pelan pek yang bau Disney Hotstar ba Star Sport Network kum joro yang bau football roka. Terperlak pila berklik ya ke link ke bangala bo ha komen jangan ni ke video bat ngap ke jing ruai kasi online kum joro penlap kum no ban install ni ban yo pek ke jinglek kai repair ha ke La Liga Champions League Europa League bat giveaway di tang kini ngini kendo pat ha ke video kublai shibona.